Яңалык мәкале. Бер кашанда ябык пешекчегә ышанмагыз. Сәлам дуслар, ТМТ каналында тәмле краш тапшыру һәм бездә кунакта бүген минем кебек ябык түгел, миннән бераз гына 5, 10, 20 килога тазарак ике егет. Уң ягымда Марат, сул ягымда Артур. Привет! Марат, Артур дөресрәге Артур, Марат дуэты Татарстанның атказанган артистлары. Популяр җырчыларыбыз. Рәсми рәвештә Артур, Марат дуэты. Артур Минхаҗев, Артур, сәлам. Сәлам. Марат Абдимов. Фамилия беләсең дә? Мин әзерләндем егетләр. Хуш киләсез. Шатбыз тагын күрешергә. Сезнең белән безнең аш бүлмәсендә. Безнең шат. Көттем мин бу очрашуны. Беренче шуны әйтәсе килә булат. Котлыйбыз сине. Йортта алганым белән. Син безне чакырмадың инде кунакка. Дус дип әйтәсең калмасаң үзем менә. Секретарьгә. Кашанрак чакырырсың икән безне? Тавыкларың Бүген юк. Бүген китәбез хәзер. Әгәр дә тәмле пешерсәгез, Тавыкларың бик күп диләр. тәмле пешерсәгез, ашавыгызга карап, ризыгыгызга карап, күңелемә хуш килсә, дөресрәге белгечнең ул вакытта чакырам. Башта сез миңа нәрсә белән килдегез, әйтегез. Мин теге вакытта сен сәгатьне бүләк иткәнем инде менә. Сәгать менә әйбәт. Яхшымы, әйбәтме? Шул вакытта куйган юк, һәм шул вакытта тора. Бүген мин алып килдем менә шундый кичкенә генә Син дип Марат беренче алып килмәдеңме? Бу синеке аерым, синеке аерым. аерым бит. Теге вакытта әйттегез бит аерым. Ай, бүген оппонентларсыз, бүген дус түгел, бер сәгатьтә. Менә монда күреп торасыз һәр вакытта. Шулай кунаклар кирип килүгә шундый баш күрәсезме монда шундый менә теге матур Кунак кирде, аяк киемен салды, бераз гына шәй эчте. Кушыннан мондан үзенең бүләген агызды. монда Монда алып килгән бүләген салып салды. куйды. Монда истәде. Üstədim indi onda. Mənəsə indi mənə şulay matruğuna etdirib bir muzikant deb aytası kilə qız matruğuna etib skripkada oynayıb tura. Bu vaqtda. Skripka bit indi ol özünüz biləsiniz, hər biriniz ol inişkə instrument deb aytası kilə həm ana bütün muzikant deb uzun saranan kişilər hər birisi skripkada oynayır. Şuna görə mənə bu kiçkinə yana şunday matur Марат, дөресә Артур, синең бу инде бүләгең өчен булса да инде җиңдерергә була сине. Шулаймы? Тәфсилләп ничек әйтеп сөйләдең барысына, ничкәлекләренә хәтле. Менә матур итеп сезнең шушы йортыгызда дип әйтим икән менә шул матур Безнең итеп. аш бүлмәсендә бизәп торачак. Мин менә скрипкада уйный беләм мин. Ничегрәк? Әлегә торсын шунда. Менә шулаймы? Безнең аш бүлмәсендә бизәп торсын шулай. Күренәме? Күренә. Мин скрипкада уйный беләм. Яхшы. Но мин уйнаганда кеше качып китә, шуңа күрә түгел. Шуңа күрә синең скрипкаң юк бүген. Да, мин менә теге үзеңне передачага чакыргач, ике көн ясадым менә шу әйберне. Үзем лишне ясадым. Күзләрем кызарып беткән. Күзләр кызарган. Ике көн ясадым. Монда инде шикәр салсаң да була. Басыла берем. Но берни соус сабаны биргәндә буш биргә ярамыйдылар бит. Яни сезләр салып бирәләр ич. Мин шунда эченә салып куйдым сиңа сюрприз. Менә ачып кара әле. Әкреннән әйтәм. Менә тагын берәү. Монда тагын иштә дуслар. Рәхмәт. Татар матрешкасы бу. Аңлашылды. Димәк, Артур, Марат, зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Алар безнең монда гына безнең артта җылтып торырлар, безнең арканы дип әйтик. Без тәмле крашыбызны башлыйбыз. Инде тапшырыбызны башлап җибәрергә кирәк. Дәресләргә эшли башларга кирәк. Менә бирелгән ризыклардан сез инде беләсез, нәрсәдер әзерләргә кирәк булачак бүген. Бүген безнең табын түрендә дип әйтик, күркә ите. Гитар күптән монда безнең күркә ите булган юк. Күптән ашаганда юк әле ул. Күркә сезгә әйтәләр бит, повезло дип менә күркә ите. Күркә ул Нәрсә әзерлисең ите әйтмә. Әйдә Артурдан башлыйк. Давайте. Oysa Марат фор бирергә кирәк бераз гына. Марат фору бирергә тиеш, потому что ул профессиональ пешерүче. Кулинария форумнарынан чыкмый, ресторанда эшләде интернетта. Һәм ул эшне бик ярата ул. Кулына килгән шәтәсен. Мин инде менә шулай карап торырга бик яратып торабыз. Һәр бүген булмый. Бүген эшләргә туры килә. Нәрсә эшләрбез икән? Менә бераз эшләйин инде, Артур. Так, итне нишләп була? Турап. Итне без матургына әйттереп хәзер турыйбыз. Әйе. Аннары аны
Yo'q, boshda it yo'q. Boshda so'g'andan boshlaymiz. Oh. So'g'anni motor kesamiz. Uzoqlab motor kesamiz. Ondan motorni ayttirib qizdiramiz. Endi mana bular qizdiramiz-da. Ondan biz itni Shunda solamiz. to'raymiz. To'rab. To'raymizda motorni ayttirib shulay qizdiramiz. Shundan keyin qisqachag'ini aytib qo'ydi Artur. Ondan endi biz Bizni solamiz endi. onları solamiz Gunda. gunda. Evet. Shunda. Pişirmesen de bulak gibi neymişse. Onları endi Sen Marat Mart işley başladın. Siyle bitirgen şey bir yarım saat işleyelim. bütünüsün qo'shib motorni aytib ragu bo'lib chiqadi. Şulay degende sen. İtni solamiz da bitti Men tunduramiz şulay. uzoqlab turib. Buncha qabrani. Sukan tortib şardan. Hayır Marat. İlgili biz. Sen siyle nasıl şeysin bugün? Menmi men osh pishiram. Diyor. Menmi dietический. Bu itti. Ay, indiykidan osh pishiram. Evet. Mana salam bundalar, salam kishir, salam baganda. Salam mana edi хорошо пока solib turib. İkinizniki bir narsa olmaysin. Şulpalı bular. Ana shulpalı bo'lar. Ana bitta ovocный ragu bo'lar. Ay. Yana vaqt qolsa mana bu itni qoldiramda men steak yasab, может, baklajanni, ovoch yigirib yasab, vaqt qolsa endi unda qo'yarim. Da. Salat. Salat, mana salat. Vaqt qolsa. Salat, salatni yasarganda 2 minut vaqt kerak. Unda olma bilan kishirni to'raysingda, greypfrutni isib solasingda. Greypfrutda bormi neyalik dersin? Menga kerak bo'lajak bol, koritsa kerak bo'lajak. Endi sizga yordamga kelishak, endi kela boshladi. Bizning general sponsori bo'lgan ayi Ko'kmara Metal Savod zavodi ochiq aksioner jamiyatidan haligi kashtirullar, haligi tobalar Ko'kmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan savod sabam Germaniya texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'ayli uchun haligi zamonaviy savod sabani internet gibi tashqada olirga mumkin. Ham do'stlar, haligi tobani olganda e'tibor etingiz, har Ko'kmaraning firmenniy tobasida firmenniy yozuvi bor. Ko'kmara degan baratik sifatli, ishonchli ham yaxshi tobalar g'ana olasiz. Bizning kurashimiz boshlanib ketdi. Marat shuni xatli ilgari ol tabaning da kashtirunda qo'yganini bilan itimda solib pishirgan. Artur qarab turib ish bormay ol so'g'an. Boshlasa yaradimi? Arturga yordam etaman deyman. Kerak, problema yo'q. Boshlasam yaraymi bunda? Yora yigitlar, eligiz ishni boshlash kerak. Rahmat. Mana eng muhimi qolganlar pishtirgan. Yigitlar, eng birinchi so'rov jeykidan ishladingiz, qo'ya bordingiz. Jeylarning o'zida ko'ngilli o'zdimi? Neler qurdingiz, neler tuzdingiz, shimirdingiz? Jeylar bek ko'ngilli uzdi bular. Qo'ya bordim. Yo'q, Qoyda g'ana bo'lmadi. Amerikada bo'lmadi, Fransiyada bo'lmadi. Bu yil bek qoti mana bir o'ylamaganda bek ko'p yerlarda Bular to'g'ri keldi. To'g'ri keldi. Salom to'ylarda yig'ib oldik. Biz bitinda Jey bo'yi. Biz bitinda har Marat bilan ikkov 20 yil birga ishlaymiz. Bizning yubiley. 20 yosh ham 20 yil birga ishlagan. Bizning yubiley bo'la, Alloh bergan bo'lsa, martda Zo'rlab o'tkazgaysiz. Zo'rlab o'tkazamiz. 7-8 mart filarmoniya zallarida kutib qolamiz do'stlar. Marat sen Menmi? Sabanchilarda yerdan ko'rsatib etdik. Tuğan üstten yaklara barıp qayttın mı? Dey yaklarına, dey. Albatta. Anilar yanına barıp qayttık. Qaytib keldik. Qaytib keldik. Anilar menim Zeyda qartırmılar. Alar Müslim rayonunun Taşyılga avulunda işler. Evet. Yurt aldılar. Men Участоклары бар енді. Авылда участок. Өзің білесің, 50 шар сот районында участок. Мен Бұны ұты сұтыйы бәрәңге. Har bәрәңгін ала өтіртмейлер. Мен шул ауылға қайтырға яратам, чөнки менің яшьлегім шул ауылда өтті. Ял сайын каникулдар шунда қайта едім. Мен Қазаннан анда қайтқаш, рәхәтләнеп жол итә. Күңелем жол итә. Анда шул хәтле тыныч, бүтән ыгы-зыгы, телефон тотмый, интернет юк. Менә монысы иң мөһиме. Айы. Шуңа күрә бер кем шалтырата алмый, алдан кисәтеп куям, әйтәм, егетләр, әйтәм, мине Мында капиталда барысы. Мында Булат Башта икнеп Булат мында зур кисәкләр белән язып. Әйе, яни ишин зур кисәкләр чөнки.
Chunki zo'r kesaklarni tegi ko'rinib tura olmay turib, qizlar pishi oshaganda da shunday rahat deb boshlaydi. To'qlanasan. Kichkinagina kesaklar уже Sezilmaydi, jig'ilamiz abla. Sizasini it oshlaganini. tak Itni solamizdir shunda. solamiz. Bu Artursha ragu bo'lashaq. Bu ragu bo'ladi. Hali Artur retseptini bekitgan. Bilib bitirmay, lekin pishirib ko'rinadi bir narsa. Shunlab aytganda birinchi to'qib pishidan. Qo'yma. Pishirib qaraylik bir narsa. kerak. Ну, mana so'g'onlari bek motor shaqqa ko'rasizmi? Tuz kirdimi motor? Motor kirdi. Ayni azrak tutsoq tog'ida yaxshiroq bo'lar, конечно. Tog'ida starlarni bitirdi. İjodda bu yol jeykini narsalar, indijirlar, kompozitsiyalar yozdira oldingiz. Men eshitganim mana sizning gitara bilan buni o'ynab, bir talg'in jirish chiqqan edi. Ko'rda senga g'oshiq bo'ldim. Ay. Arturning yongan jiri. Artur kimga g'oshiq bo'lding? Tabiatga g'oshiq. Aha. Shuni kurajonim deb yig'laymiz. Sen bitinda bilasan o'zing biz qo'shnilar deb aytib bo'la, Vazinseniyada birga yashaymiz. No sen azrak 1 kilometrlar bordir terasimi? Uylarning tagi. Yiroq bo'ladi. No hali shoqirgani yo'q, birga kutib biz buni. Shiqqan sayin eshik oldida bo'lar. Men bitin o'rmon yonida yashayman. Biram o'rmon shag'asida mana o'rmon. Bek yaxshi yer bo'lib chiqdi, Allohga shukr. Chiqamda ko'nglim nechikdir mana rahat etib to'lib ketdi. Onda qushlar so'ragan eshitdim. U quyoshning motor etib boqib turib jilitqani kimdir mana degan ishdan hislar uyanib ketdi, jir yozib berasiz. Bu Saat ishida endi. 4ta 5ta Ertangi durtlarda sholtiratavmi ya? Ben bo'lirganman. Marat jir yozdim. Bitta bo'lirgan, bu kishdan da bo'ladi. Shunga ko'ra tegi u yoqdan bek yaxshi yerda yashayman. Anlaşıldı. Ya, salıyorsanız mı deydi? Salamiz edi. Bu senin o'zing ijod etgan jir. Soyitmi? Ham boshqarilishini akim o'ynaganda gitara. Ani bizning Rustam degan malay do'stimiz. Rustam Axunov degan jigit o'yni, u bek yaxshi Bek talantli kishi. muzikant. Bek ответственный yigit. Tak. Rustamga salom. Men ani gitarada o'ynab berdim-da anga. Men aytdim, Rustam ishi kerak. Ayda deb aytdi, gitaraga g'ana ishlab keldi. Onları mana o'yli turg'ach Marat studiyada ayda deb aytdi, bayanda azroq yozdirib jibergan, shunda nimadir İstet. kraska beradi. Kolorit. Kraska beradi. Smir. И bek durust bu Bayanni lishni o'zim yozdirdim. bek Ders bo'lib chiqdimi? bek durust bo'ldi. Mana bugungi kunda biz ana ko'p yerda boshqaramiz. Bek rahat etib, bek motor ettirib o'ta jar. Tunda olmuş atımlılar kuzanlar getiren. Eng qizig'i mana jir bitgach Menga eslar chiqa boshladi. qo'sha boshlalar bitta, qo'sha boshlalar. Amanda mana nimadir pauza bo'ladi. Bir 4-5 sekund. Sen o'zing bilasan narsa ekan u. Mana shu narsani tikayinda burni aplodismenты, ham qichqiralar, afari, bravo. Mana bir de Ismishiga nishikman, tamamla shunday. Уже bunun hali biraz temlet kişilere salsak, ultağda şablaşak, hali tuzlap da jibersek. Men istemem etti. bugun bek tamli bo'lashaq, chunki menda bu Tuz. Başta pişken vakitte biraz tuz salara gerek. Azgina tuzlar yok mu şey nereden? Hop bismillah. mana shulay. Tuzlamayız hali anlatak. İyi. Usta bitin, usta nishatasin mana. Yok indi alay tuzlar. Ey alışıp duruyor ama sen bugün Yo, bek yaxshi. Yo, bugün hali jigitani getirgandim. Bizga kelishak bugün bilgish. Ekspert bugün men beya chiqarmayman. Bugün beyani berashak, maxsus bilgish. Ha, shulaymi? Restoran şef-povara, anlasın bütün kimchilikleri neyse üstünlüklerini aytib chiqashak, sizning rizqingizni. Senanga главное ayt, что biz birga готовить etdik. Yo'q, agarda yaxshi kelib chiqsa, men shu deb aytashakman. Men hozirladim deb. Agarda yo'q ekan men. Bostirdim meni bunda qarab. Shunlar endi bizning bitinde Ha? Bulat. Bilmayman nima bo'ladi.
Jey bizden anları Sabantoylar gına tügül, biz özümüzün yangi album üstünde işlep yatabız. Ушуну сырына эми бир нерсе булмагандыр бүтүн. Әйе. Алла бир гам булса, декабрларга таба менә инде ул була безнең төпләнеп, Жыйылып 15-16 жыр. Юк. Неке? Бер 8-9 булырга. Жон хәтлегенә. Biz bir kimsin bilesin, singdirip işleybiz. Ну нинди жырлар эми? Ну ни җырлары. Татар халкының берәр жыры булачакмы анда, урналачакмы? Монда инде синтезаторда теге компьютерда эшләнгән җырлар түгел, монда живые инструменты. Бар җыры. Шуңа күрә монда сулыш була, монда тыңлаганда безнең тамашачыбызга, халкыбызга рәхәт була. Шул җырларны тыңлап утырырга. Ого! Марат, сен бізге қайбір сырларны шешіп, силеп, үзің де біз асыл күрмеш ақылабыз Bunda силер. birinde sır yok. Түрке янына бітін келеш дүр. Yok, bu benim nige. Саат шынмен бе? Pişirip koyam. Aşağıya o gümbe. Әйе, егін бе? Pişirip koyam, ben ana bilesin ona sen. Саат. Sağ için tügül, kremiş. Сен күрәсең да? Артур, мен көрем барысында, әйде, біраз ұтын ашапыз оны, әйме? Һәм гімбәнді жіберін ішінде, әйде, барысында. Yo, башта менә әзрәк булгатып бирде. Аны шунда теге тонкислар бар. Әйе. Сәлен шығасың ертеңгі дүртте, асасын қазан. Ішкеректеріне қәтті. Я, ижот білен аңлашылды, альбомымыз білен белгілі болды. Ені әзірленеміз дейсіз, өзігіздің юбилейімізға. Әйде біз юбилей. Ол, анда сізден башқа ниндейдер коллективлар болашақмы? Кімдеріндер шоқырасын, мақсус қонақларын ғадетті шолайды, mesela ижот кешесінде келіп құтлайлар, жырлайлар, кімдер силей нәрседер, әйе? Жігерек көресің өзігіздің. Bir kümünü çakırmazka bulduk. Өзігізге еке? Үзебез генә безнең җырлар бик каты күп. Belki bir iki gün ekşi bulur. 9 дейдің бит сен альбомда? Юк, 20 елда җыелган үзебезнең иң матур җырларыбызны тамашачыбызга җырласы килә, ишеттерәсе килә, искә алсыннар шул вакытларны, безнең яшь вакытыбызны, инде яңа җырларыбызны шулай ук Тәкъдим итәргә. башкарабыз. Мин алла берсә киләм. Сенсиз концертты башлайбыз. Йо, мондай нәрсәгә алып барышта кирәкми. Анда үзегезгә концерттан соң банкетлешне алып барам, яме? Теге поляны ябасыздар бит аннан соң. Обязательно. Шусын Алланы уйлап куйгар идек. Я, дуслар, безнең монда мин сезгә төшерәм. Нәрсә әзерләп бүген. Әле бүген табалар бөтенләй кирәк түгел, табалар бүген ял итә, бүген эшли кәчтүреләр. Артурның кәчтүрендә Артур сүзләренә ышансаң, һәм чынлап та шуңа ошаган рагу пеше. Марат бу вакытта салат инде әзерләп белгереп, салатка эретеп буал. Заправка лесат. Bugün min diyetistik kухня. Vitaminli. Vitaminli. Çünkü indiye kibitinde o alerjiyi bulan kişiye bir faydalı. Ayı. Вот. Benim Allah'a aşkına alerjiler degan yerler yok. Ha şöyle özün Türkiye'yi alasın mı? Türkiye'de Türkiye'de. Türkiye'de яңа ел алдында кышка таба алгалыйсың да, бер күркәне аласың да. Һәм кышны яшыйсың. Бур бит ул. Ашаштыргалаштырасыз. Конечно. Төрле ашарга кирәк. Диетик аш. Менә каранчык матур күренеш салат, моны буга торган кирәк бу. Ашар алма. Моны эше беттеме әллә? Эше бетте, моңа корица кирәк. Корица бармы, брат? Корица тапсак, все алачак. Читкә алып куябыз алайсак. Артур бу вакытта нигәдер баклажанны атырганмы? Атабыз. Уй башладык. Дуслар, нәрсә буласын монда нинди үсеш, ягъни развитие булачак күрегез без берничә минуттан хәзергә тәмле көрәштә реклама. Дуслар, ТМТV каналында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә һәм бездә кунакта бүген Артур Марат дуэты. Ничек Марат Артур дуэты түгел, ничек Артур Марат дуэты. Артур Марат. Бу алфавит буенча карадыңызмы? Өлкәнрәге булгангамы? Юк, бик дөрес әйттең. Шеш куелыгы буенчамы?
Şeş. Sening Saqal quyiligi bilan. Barmi sening blender? Bor. Mana ko'raman. Bütün kişi şul şeşni aytaqa qolmasan bular. Yo'q endi bulay. Neyse, O sening bor. Ishlaydi turganmi bu? Ol barmı? Ishlaydi turganmi bu? Oltasi mit. Tigi. Buta silab bitirsin hali nechun marat. Mana shu ishli. Aha, uni qiladi bular. Aya. Нәрсе сөйсің? Artur Marat nechun Marat Artur qo'ydi. Bizlar o'ylagan bu tamandiri ismda tabirmiz. Shu qoldimi endi oldi. Yo'q, isim Biz kerak. aldan o'ylagan ism berib turib. Tog'ibanda Tak, men ayramını so'rab. sizga ism kerak Tunis, sizga ism bor Tataristondan. Zaman artistlari. Big dürüst aytasan, big dürüst aytasan. Bildimi? Men mumkinmi? Sema kerakmi? Artur Marat deb bilsinlar. Shulay. Ishda qoldiramiz bizni. Ayi. Shulay. Quymoqning kamliligi Arturjon. Oh. Sen men quymoq o'zini quymoqni bera olasizmi? Sen kerakmi quymoq? Qaymoq. Yo'q, men Hashmata. Berarmi quymoq? Men senga beranga beraman. men berang kerakmi? Berang ishga kerak bo'lamizmi? Mayonez bormi? Mayonez. Yetadi o. Bor. Evet. Ismini qoplab ketganmiz. Bu bilan yendirma. Ha, bu elektrический что ли bu? Elektrический. Ладно. Maxsus versiyada bor. Yigitlar, Tak. siz endi bilaman, chiqishasiz bizning Tataristonda, Rossiyadagi natijada shitibaklarda, kerak illarda. Şulay bular. Ulayvet. Şulay. Allohga shukr. Qaysi illarimiz bilan chiqish yasab, Chaqirib qaysi turaman. uyga bordingiz? Biz bordik Frankfurtga. Mamaynimi? Da, shunda borib qaytdik. Bizni shunda chaqirdilar. Big motor ittirib chiqishimizni yasadik. Anda tatarlarmi? Anda tatarlar, tatar diasporasi. No bizni chaqirdi bir ishmakar, o tatar olmaydi tatar jillarni bek yarata. Ayda bizlar сөйләшик bizning festival haqida. Tatar jiri festivali men xatirlayimcha siz 2001 yilda Milosha jiri bilan. Oltin barsi bo'lgan dedi. Shulaybek. Har men birgina sekund. Ayda. Bilib kishiydir bu ishni deb o'ylaymiz. Bu narsa bilan Bu krem bo'la bratan. Bunda sливка bo'lardi. Sливка yo'q. Shuna smetan. Bu taqada tamdarak demak bo'lacak. Bular bunda Ya berangni tatar jiri turmas yasha boshladi, ayda. bunda berangni ko'proq so'roq kerak. Maratning berangisi kerak bo'ladimi? Kim bor ekan bizniklar? Jita. Sizning beranglaringiz bor. Biz big shotmiz. Shunda tatar jirinda Bu yilni bit nominatsiyasiz, nominant. Bu bizning uchun mening aytasi kerak. Zo'r shodliqli voqea. Zo'r shodliqli Kiyinish. voqea. Shuna ko'ra mening jirim bilan chiqdik. Yozlar jetdi degan yozlar kelar. Tak. Shunday turib Nag'man festival haqida. Shul 2001 chiqish sanatiyasi 2002 yildan olib hozirga qadar o'zgarishlari haqida sizning fikrlar. O'zgarishlar bor, o'zgarishlar bek yaxshi. Yildan yil u o'sibgina bora. Onda mana anda konseptdan to'g'ri o shu qadar motor etib yosalar, bunda rejissura, neydidir onda biyular, ijrolar bilan neydidir svязкалар. Bu umuman professional yoqdan bek zo'r darajada o'tadi deb aytasi kerak. Bunda bizning bo'luvimiz men aytarim biz bek baxtli kishilar. Bo'lsin qilay, bersin qilay. Shunga ko'ra Nominantdan endi qatnashirga da yazsin. Ты стихаря без меня, что ли? bu sağ. Бар mı lavrovый list? Degan ayber sizga. Ko'p solma o'ziniki Bizning so'qlari sulardan birsi. Lavrovый list degan ayber barmi? Mana Marat, biz sizni hozir tumalarmizdir, mi? Men salatni boshlaymi ekanlar. To'ta bizning xat yolamiz. Qopqash bilan. Mening ishi bitdi, kirib kerak. Qo'ydik. Hali bitmadi hali. Onları üstüne bitelim de. Yeşil şeyler neler? Yeşil ulen degansan. Yeşil öyle. Yeşil ulen salamiz da yartib. Sen biraz salatga kirishsang da bo'ladi. Yo'qmi? Sening bo'lashaq hozir. Salat Ветчина bulamın da büyük motor. Sıyır, alma sartıp yeme hem apelsin. Olur. Başla. Yarayım. Marat senin. Benim Allah'a aşkına men skовородка kerak.
Таба, şimdi sen hazırlamakçı olasın. Так. Öyle bizim mümkün zorlarında verirken. Şimdi sizge men iş taba bere alam. Maratqa shu kerak zo'rroq kishiragi. Qaysi? Soyla. Artur. Sen taba kerakmi? Taba yo'q kerak. Kerak bo'lmaymi? Shu yerda tursin. Sen oldinda. Andan kerak bo'lsa, taom jirmas uchun. Taba ortidan. Ye. Artur, yo'q, so'ra, silasin. U direktor bo'lib ishlaydi hozir. Madaniyat direktori. Men direktor. Qarasmolanda sen ko'raman ishda. Men ana ishda ko'rgan yo'qman, men ana ishlagan kishilar bilan o'rlashgan bor. Sizlar ortidan Bir kecha kiberga bu qaysi? Ansı sıyık may. Birisi zeytin mayı. Yok aşağı kerakmi açsam. Bu aşağı. Bilir yok biraz mayı. Men chiqtirib konsertlar oldinda repetitsiyalar bo'ldi da, men chiqtir ikkarak keldim, Artur so'ngarab qoldim, endi ansi muhim tugul. Endi сөйләшеп o'tirdim. Shunda ishlagan kishilar bilan. Opalar ishlayindan da. Kimda aytam, no? Ishlashib ketdik-da, şeyler yasab. Aytam, nechik sizga Artur? Bunday nashaning ko'rgan yo'q men umrimda. 60 yoshlik abi. Butunisi qaynagat Artur bilan. Anda kollektivda Silapda qara endi. Xotin qizlar gina ishlaydi. Silap qara endi. Bu shuna ko'ra. O men. Başlıkta. Yaratalar karına çıktı. Kollektivdan necha kishi bor? Maqtadilar Arturni. 19 kishi. Nechiksin? Har birisini joy topib bo'la, ammo Boshda kilerga to'g'ri kelmaysa, shibir qilib. har birisi bilan individualni Individualniy podxod. Şul vaqtdagina ish durust bora. Biz bari bizning de o'zimizning nendaydir kaprizlarimiz bor, nendaydir qarashlarimiz bor. Sug'ishirga ratmayman, sen meni ko'pdan bilasan deb. Onda da o'zimning mana o'ylagan ishimni tirisham ishlarga. Dostlar, bizning endi Biktizdan ish munda tamomlanib, tugallanib, dirisilarga bilgishni chaqirib vaqt kelgach ishlab bitardi. Men bilaman, siz xiyolingiz bor ekan, ikki turli. Arturning xiyoli ikki ishlatgan mini pikarnya ochira o'z biznesi, diristmi? Bu qachonga qarab xiyol shunga oshirga tiyish ham u yo'nalishda nendek odamlar yasaysan sen Artur. Ekrinlab boram. Pikarni deb bosham baq shartida bo'ladi. Baq shartida tugul, o'rni belgilaydi. Belgili, shunga ko'ra bo'lg'achda shunda kelib oshda siylarmin degan. Birinchi partiya. Imoratning xiyoli. Shunday mana. Xiyol. Xiyolim. Bizning bir 20 yildan Mirak Marat deb ko'rasiz. Hamon sahnada bular yozsin. Jirlarga Ilhomiy Shakirov darajasida yetib. Shunday o'yinlar yovlab, Legenda bo'lib qolirga yozsin edi. O legenda, tele legenda bo'lib qolirga. Tele legenda albatta. Haliga. Hali kelajak bir Alfiya Abzallar turib ko'rilmishi, o'zlarining ijodlari bilan suyundirib, hamdana taqdim Yo, kerakmi mana shunaqta ulkan yoshda, endi bir 70 yoshda hamon sahnaga chiqarga. Balkim kerakdir, vaqtida hozir ketib desa, ketib deb aytaman men. Sahnadan bo'lsa, endi kengashlar beriga balkimdir maktab boshqa, bizning vokal maktabimiz, studiya, ishyo'g'i, ha? Kerakmi ko'rasiz. Esa u endi bilmayman. Mana qabzonlar kebek hamon yerga hali oyoq yeri bitali deb hamada chiqish yasargan. Ana ayrim bir yashi bo'lacaqmi? Bular atishmi, yash deb aytaylik. Bular deb aytasiz kerak, bular mana sen bitimda o'zingda sahnada bir ko'p yillar sahna u narsa, u shu qadar ko'ngilga, yurakka kirib qola, birer 60-70 tursan narsadir yetmayapsizmi? Shular tomoshabinni ko'rishga, ko'zlarına qarab, raqatlanib o'zimning yaratgan jurlarimni, aytasi turgan so'zlarni aytgandan so'ng shu sahnada rahat bo'lib ketadi. Shunga ko'ra ishlarga yozsin. Uzoq yillar motor etib
Үзебезнең җырларыбызны халкыбызның йөрәгенә, күңеленә кертә алырлык итеп башкарырга язсын. Безне яратсынлар һәм вакыт узганнан соң әйтергә язсын. Нинди рәхәт вакытлар бар. Яшьлек һәм халкыбыздан, тамашачыдан ишетергә язсын. Артур Марат аларның шул кадәр альбомлары, шул кадәр концертлары матур. Әйсегездәме менә шул вакытта шундый вакытлар булганда булат. Менә бергә очрашып утырганда, сөйләшкәндә Инде җылыйсы килә. менә ул тормыш, менә ул үзенең теге артка карап әйләнеп караганда матур тормышны уздырдык без дип. Шул булса, шул бик бәхетле кешеләр булырбыз дип. Алла бирсен. Сөйләп тә күрсәтә, карале, кем? Аңладым, мен хәзер син нигә сөйләмисең? Монда аты сөйләгәндә мин дә дәшмичә, миңа да дәшмичә аңлатып торырга кирәк. Әйдә бер җырлап күрсәтегез, һаман сөйлибез. Сөйләшәбез. Берәр яңа җырыгызны. Без менә шул яңа җырыбызны җырларбыз, диме Марат? Сен җырлар, Марат, мин җырлый алмыйм, минем тавышым юк, мин сөйләгән. Сен кулыңа шалт торачак. Мин бу вазифаны Булатка тапшырам. Әйдә без өченче куплетны гына алайса, ике тавышка җырлыйбыз, как матур була. Тавышны мин җырлый алам давай. Да? Bir de üçüncü tavuş mı bulabilir? Yok abi. Yaratanım seni canım. Kuple de. Ne söylüyorsun? Bir күрүдә, алганда. Bir күрүдә сиңа гашыйк булдым. Гашыйк булып яшимен әле дә. Üzülüpler yaratуым seni. Yaşamның мәгънәсе ямыда. Yaratам min seni canım. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син gelirken. Yaratам min seni canım. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син gelirken. Ay malatı. Бул әле минем яннарымда. Бик шундай мотор тапшыру булды бүген. Yok bugün de şunun çekler. Lirik notalar kübrek oldu bugün. Biz neceler bizim tavuşlarını lirik dramatik tavuşlar. Nasıl lirik dramatik. Lakin indi şu an falan bizim bunda riziklarımız var aslında. No komediya bulmasa da hiç yok. Yaxşı gına bir thriller. Бәхетле ахыры бик бәхетле булган триллер булар дип. Детектив менә Детектив, да? Я триллерга кирәк. Ул гәп. Я. Монда әзрәк. Әйдә монда әзрәк салыйга менә. Без монда нәрсә салабыз? Синең әзерме инде бу? Монда нәрсә салды? Менә монда әзрәк салырга кирәк хәзер. Тагынмы? Әйе. Тәмләткечләр җитмәйсең монда. Җитми. Менә шулай. Син бу үзең көндәлектә нәрсә тәмләткечләр бик кулланасың? Бик яратам. Ансыз хәрбетинде вкусовый теге. Хәзер гурман яшь барган сайын гурманга әверелә барасың, шулаймы? Бәт. Бик. Я. Ну гурман аңлый менә монда гурман үзе пешерә. Хатын шулай синең бүтән ихтыярыңны үтәп барамы? Син адам бүген манты, бүген көзәйтмәк. Әйдә бүген. Мин алай теге кыланганым юк. Менә булган әйбергә һәрвакыт рәхмәт. Канәгать. Мин бу дөрес, менә ничек бар, шулай бар. Хатын нәрсә пешереп куйды, рәхәтләнеп тәмләп башым, чөнки ул аны иремә дип пешерә, балаларыма дип, шуңа күрә Күңел җылысын бирә. шулай. Аратсыздан чыгыра. Син күбрәк пешерәсеңме? Син хатынга мастер-класс китәсеңме соң шулай? Юк, минем хатым әйләр бүген бер нәрсә пешерә дип сорый, мин пешерәм. Мен анда кирәк эш түгел. Но мин пешерәм, минем настроением булган. Менә мин профессиональ поварларга шаккатам. Ул бит төрле хәл була бит инде. Тормышта гаиләдә нәрсә булмас. Алар шул настроение белән пешерергә кирәк. Артистка да шулай теге ширлисең монда, ширләмисеңме? Халыкка бит аны күрсәтергә ярамый.
Поварның настроениясы блюдосына беріледі. Шуңа көрә мен поварларға шапқатам. Мирар, ең бірінші башқарған жыр неде жүрі yoqsun? Неде ескерші аласың соңын? Ең бірінші башқарған жырларыбыздың бірсі болды Бүрлеген, татар халық жырынан баштадық біз. Бүрлеген. Аннары Күбәлек, Güzelim деген жыр. Һәм аннары китте безнең. Һәрбер альбомыбызда татар халық жырын кертергәдик. Әлбәттә татар жыры. Чөнки безнең яшьләребезгә, яшь буыныбызга ул җырларны ишеттерергә кирәк һәм аны калдырырга ярамый. Ул җырларда безнең горурлык бар, безнең менә шушы татарның Татарлыгы бар. Менә шулай. Тәмлек Краш тапшыруының генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча бездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет ебит ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар, һәр Кукмараның табасының астында төбендә дип әйтик, фирменный Кукмара логотипы бар. Бар тик сыйфатлы, ышанычлы һәм шәп табалар гына алыгыз. Хәзергә Тәмлек Крашта реклама. Дуслар, дегустация сарвагы килеп җитте. Безнең килеп җитте шулай ук белгечебез Марокко рестораны шеф-повары Илнур Гимаев. Сәлам булам. Илнур, бүген мин сине сөендерә алам. Бүген безнең кайнар ашлар пешерелә. Бар салатлары да әлбәттә, һәм кайнар ашмында бу якта бөтен иш ризык әзерләп аттылар тиз генә. Әйдә башлык бу яктан. Ярайды. Бу яктагы салат күреп торасың 4 компонент һәм 5нче санның майонез. Майонез белән. Булса ветчина, алма, сыр һәм дә апельсин. Әйе, менә барсын бергә. Ярайды, калып карыйк. Кара. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ите дәрәсен, яме. Тәмле башы. Салаттан не? Әйбәтме? Тузлар анытканнар. Майонез булган туз кирәк. Мин бу җигет әйтте, мин туз яратмыйм дип күп. Ярар, тузла башладык инде. Тузла башларбыз, туз кирәк. Туз майонез салган шартта да туз кирәк. Әз генә сибеп җибәрә кирәк, чөнки монда алма, әпелсин салганнар инде. Әйе. Ул бит баллата салат ди. Шуңа күрә бол тәмен әзенә киметер өчен тузла җибәрә кирәк. Татарлар исемәсләре исәнлек инде. Әйдә. Бик хуш исле булган бу. Ашап кара. Кара җимешен ник алмадыгыз? Кара җимешен дә алып салдыңмы? Тоҗы каралы сиңа кара җимеш тә кирәк. Кара җимешен без тәмбирсен ишеңгә өстеннән генә салган яган менә шулай. Булсын. Бер яктан бизәп тор, икенче яктан барыбер. Тәмдән калып карар кирәк. Булырга китишең. Салатны капмыйбызмы ни? Юк, әйдә баштамда эшне. Башта эшне битерикме? Юкмы. Яра, булса инде рагу дип атала. Әйе, рагу. Итле. Итле, гөмбәле, моны күреп торасың. Нәрсә бар битесенә салды. Салганнар. Рагуга гөмбә салалармы? Салалардыр бит. Ул инде андый нәрсә юк, теге салырга ярый, салырга ярамый. Һәркем үзенчә эксперимент ясый. Кемнең фантазиясе нәрсәгә җитә, шуны сала. Менә, шуңа күрә экспериментлардан курыкмагыз. Икенче калып карадыңыз син беренче булып. Ите пешкән. Тәмам хәтле. Без томалап тапшырдык инде. Итне сәсме ул? Күркәмәдә. Күркә. Кая бәрәңгеләрне калып карыйк. Рәңгәрне капалык, алар да пешкән икән. Кара җимешен алды менә бу. Шуңа неме? Ну, аңладым мин синең кара җимеш яратуың. Мә. Дип әйтик. Рагу во. Булганмы? Булган. О! Тузы да бар. Борычы да бар. Яртысын мин пешердем. Синме? Әйе. Остар беткән инде молодец. Әйе, менә мин аңа әйттем, әгәр дә тәмле булса, шул дип әйтәчәкмен дип. Әгәр дә бу дип әйтмәгән булсаң, мин булган пешер дип әйтергән. Илнур, менә монда безнең диетик салат, исеме диетик. Дип атала, диетик һәм витаминлы. Әйдә калып карыйк инде. Монда беренче аш, икенче аш, бөтенесе бар, карагыз. Саламдыр инде. Салатны 3 минутта ясап атты. Шуны әйтәм, бик тиз ясады, бу җигет бик илгер. Экспериментлар ясарга бик ярата торган җигет. Кулинария белән мауга. Мауга. Рецептын белән бу уйлап чыгарган җигет. Бер көн караганда калды. Салат тәмле. Шөт кенә шекер кым салсаң әйбәтрәк булыр иде. Әшкелтем, грейпфрут әшкелтем тәм бирә. Шөт кенә. Ярар, аңлашылды. Әйтер. Шулпа ашап карыйкмы? Шулпа, моны ичсәң дә була. Алай торып чөмереп тормабыз инде. Юк, без мотор итеп культурны. Культурный. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ите дә бар, яме? Ите дә бар.
Bu aş deyildi. Bu aşlar diyetik aş çünkü Kurkay'da uzu diyet olup durayı. Olup sana bak. Bitti korkunç çıkaradı varsın öyle. Temne olan mı bular? He? Temne olan. Şun mu? Hayır. Kırıştı indi. Ellen sarattın üstünde buğatıp da qarayıp pişirip de qarayıp. Kılandı. Bir söz edeyim mi? Evet. Oşuna bir katı kaynatkanız. Şulpası razraşın tügül. Uruşa. Dotarsınçı bulansı. Ay, uta kurmalı tuğul. Üte körünmeli tügül. Yoğun bu, normal bir şey çıksın deyip. Belki bana tüge brokkoli şunu tüzdirgendir. Belki kapkaşını açıp kaynatası oluruz bu. Şut kene. Bir kaynap çıkkaş kısıp görelim. Abla tamile. Kolay temne. Al pişap, şimdi pişakra başak. Kurka etinin bari steak. Bu yapıcı steakni kaldırdı. Bu aldı tüzgine. Yağın kızdırganday itti. Hem ne yasadı uzunun Soğuz. soğusuna yiyeyim. Soğusunun tüp mendesine susan. Günde hem de eşmeten. Koymak sıragan diye. Süt üstü yoğuyor. Aha. Hayda koyup var. Korkar ya abi. Kim Bismillahirrahmanirrahim. bilir belki pişkendir. Şu çıkmağı mı biraz Bu gene? medium. Medium dediği mi? Hayır medium. Bu korku eğitim medium. Aşamıyorlar mı? Aşamıyorlar indi. Bu seyir etimine aşırı ruhsat ederiz. Öyle mi? İyi, ne şuay değil. Allah'a tapşırıp. Bismillahirrahmanirrahim aşap karı. Ay. Yine sen Allah'a tapşırıp gelirsindir bir. Giremin de hep gülmez ki. Yok ben yüzümü yaratam diye şöyle. Ya. İnti medium. Medium. Susul kalgan. Medium bulgaç. Alga şey. Gümbelerin ilerinde kalk var edin mi? O grill sıragan ya. Grill bulmadı. Grill bulmadı. Mıntı neyse. Kabak. Kalk parasın. Kabak kaşa mı? Kesin bilesin bütün gün. Etmeyeyim. Bakalım. Ayy. Düşünce Teşekkür katmanlar hala. karamaksın. Teşekkür karamaksın. Söz problem mi? Yan yana. Ne şey? Haydi. Big Tem'de bulgan mı bulat? Usta. Usta. Yer beye itire gire. Beye itire gire değil mi? Bu kadar şişi bir katı duruşkan. Malades rızıkları temli. Ragu bulup çıkkan. Salatada Big Tem'li. Özüne göre salgan maddelerin harmoniyaga jigan deyip Jigan. salat temli. Benim de yerdem tiydi. Ragu da temli. Ha, senin yerden tüket temli bulayın. Hayır. Hem de no. Bu yakta katnaşışıga men birinci orun bereyim. Çünkü o 3 rızık hazırlagan. Rızıkları bir-birisine uşamagan, türlü. Şulpa da var. Mında mene tulayım kompozitsiya bulgan. Salat, şulpa, hem de iftar aş. İkinci aş. Şuna göre bu yakta katnaşışıga birinci orun beremiz. Bu yakta katnaşışıga ikinci orun. Rahmat. Objektiv beyan için dedik. İlnur kilgenin için. İstikzatçıdan bizim bugün bilgiç rolünde Marok restoranı şef povara İlnur Gimayev'e. Biz rahmat ben jigitlerge aytırman. Mında Artur Marat duetinin Artur'uydu, mında Marat dedi. Diyara. Mene min arasının beylerin barısını aytırman. Hazır Marat'tan Artur'un özünü şapırarız. Ya jigitler, bizning endi bilgiç kitdi o'z beyasin aytib sizga beyne bizning har vaqtdagi boshlar bu yoqdan. Bu şartda Hani bu qo'rqinch tol bizga yüzimizga aytirgan verdik. Yo'q, asiga qarshi qashiradimi ne? Burada sen. Mana bunda boshqada salatdan sen yoqdan. Salatı bütün komponentlarında uzurunda, barısı da jitir. Birden bir biraz gana tuz jitmeydi. Olay barısı da yaxşı. Men aytdim bu jigit tuz yaratmayman, mayonez salavaş tuz kerakmi deb so'ragan edim. Tuz solsam bo'laydi deya. Aslında bir ziyanlı tutur. Aytdim biraz gana tuz jitmeydi. Raguni qo'yib qaradi, oshadi. Bir tiltish tiydirilib turdi. Şef bo'lgan deb aytaman. Men yarısını pishirdim, shundoq aytdim. Da? Молодец, bo'ladi tekin zamaqtadan. Главное от души. Bo'lgan bo'ladi. Endi hozir buni sinfda birinchi topqir, ikkinchi yil endi rohatlanib shura olishni mendan boshqayam. Alloh sizga qoldir. Deb aytgan bo'lay qolsa. Bunda andan so'ng qo'yib qaradi, seni salatni qo'yib qaradi. Bir jiddiy shulay. Ozgina shakar qilma. Sigas qilma. Çünkü onun grapefruit biraz eşkiltin tembereli. Senin olma kabul et. Evet, bunda işte kaldırırız, biraz gana pişsin. Ablayı bit yaxşı. Tarix turunda bir süt. Ayı, aşını qo'yib qaradi. Bitkamli aş. Lakin şulpası bitsa yetdi tugul, bitta kurmali tugul deydi. Biraz rasmi tugul. Birazdan qatroq qo'ynatganda, biraz istin oshib qo'ynatasi deydi degan bo'ldi.
O'zingcha shulay. Ну, biraz yetish siyaqlarim bilan. Avvalay bek yaxshi bekdami? Ham bunda sening sousini bek pishotdi. Lekin kurka iti medium bo'larga tegishli bo'ldi. Bizga ko'nikkan sirtina medium bo'lgani. O, kimga necha kirshi, lekin barib qolib qaradi. Yaxshi belgilarini aytdi. Ham bunda ish rizq bo'lganga ko'ra Munda sifat yağından ikisizdeki dengel, çünkü munda aytib bo'lmay. Munda shuluk vaqt aralığında Marat mana ish rizqni hazırlaganga, ham biraz qop olarak bo'lganga, ham qizlar biroq to'liq komponent bo'lganga birozgina ashlanmasamiz. Men shodman. Mana shulay kamli etib pishira bilganini u bit kimgadir berilar, kimgadir yo'q. Shunga ko'ra men albatta o'zimda birinchi ranga beririm. Shunga ko'ra men shulay. Yo, Artur, bunda sening armandashlik maqta so'zlari ko'p bo'ldi. Ha, shuymi? To'g'ri. Eng ko'p silovchi bugun mening bilan birga Arturda bo'ldi. Mana u silov bo'yicha birinchi o'rin. Sen ani silashtirdim, shunga ko'ra ulgurmadi bu ishlarga. Ulgurdi, barchani bek yaxshi. Artur men sendan boshlaysan. Rahmat, bek zo'r bo'ladi. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat senga, bizning sistema adreslariga bizning topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara Metal Souslar bo'ldi. Oshqa seni jamoatdan eliga toba. Sema hamida shunday tovani olasan sen. Sizlar bizning sponsorimizdan ingizga tilaklar bilan rahatlanib qizdir, rahatlanib sila o'zingning oilangni hamida kulinar shunday eksperimentlardan qo'rqmog'ga to'g'ri, bizni sindirib qo'yasan. Lekin bilan tag'in ishlashimiz. Zo'r rahmat kelingizga. O'zingga rahmat Shokirxonga. Tomosha jorda tursin. Damlaliklar ko'proq pishirsin, mana shu topshiruvda. Amin. Yaratuvchi turmushni kamlik qilish. Diriz, Temle yaşık, temle aşık, temle kreşni MTV kanalından kuzatib borayıq. Sağ olun. Baka. Aşırı.